Bantu basedondoni abasebenzele eMetlibek bahlale badibana naye bamtshele bathi hey usesi wakho omdala uyagula uboke uhambe uyamhlola uyakhala ngawe. Hayi le ndodana yokuqala yalomndeni ayiyi kohlola usesi wayo, ayiyi kovakasha ekhaya ngisho kuyi-Good Friday ma public holiday yalandelana akayi, ngoDisemba akaveli. Since 2009 kufungwa yena. Kodwa kuke kwenzeka-ke lapho sekandlula khona usesi omdala emhlabeni wafika. Uthi lapho afika khona ubhuti lona omdala, ubhuti Simangaliso, kwathiwa bhuti Simangaliso siyabonga kufika, zehla inyembezi abasakhaleli nokuthi kukhona oshonile la ekhaya, kukhalelwa nalokuthi hawu uSimangaliso ubhuti omdala usaphila. Hayi ngantshela mos ukuthi masenta wahlangani namanje leyo kuzalana ngiyibolekile. Yey ngithi akabazi nabantwana balekhaya bazukulu, bantwana babosesi wakhe abazalwe after 2009 akabazi, ubabona badlula wabanike lo. Oh umntwana akazomnika itiya kuthiwa hayi uthi umama ngikwenzela itiya. Oh wena ngibani umama wakho? After umngcwabo uva kukhulunyiwa indaba zamapholisi, kukhulunyiwa ngomuzi awakha noma ngazange abe nenhlanhla yomshado umufi, kodwa wakha unendlu inako konke, kodwa nje ngokwesiko ngoba ngashadanga bekumele aphumele ekhaya. Le ndlu kuyakhulunyiwa ukuthi ke kumele ithengiswe noma kube khona ohlala kiyo. Hayi akasafuni kuhamba. No akasafuni kuhamba, kodwa ngelanga afike ngalo uveze ukuthi hayi yena kuzomela asheshe abuyele emumva ngoba kukhona amajob amlindile lena. Kodwa emva kokuthi kubekwe umufi, hayi sozwa le indaba zamapholisi, uzwa indaba zezindlu, uzindaba zamafa. Hayi akasayindawo, indaba yamajob akasayikhulumi. Sothulile nje sothi ngicabanga ukuthi vele lento kumele ngiyi-attende before ngibuyele emumva. Wonke umuntu akangahambi sibone ukuthi senza njani ngoba lento izaba inkinga, kube khona abathola okuningi kunabanye, kanti usesi bekasithanda ngokulingana. Futhi mina washo usesi sisebancane, angisho uyazi ukuthi labudaleni yena besangekho anyamalele. Washo usesi sebancane mani bese primary, wathi yena unesifiso sokuba ngumistress afundise. Bese afundisa uma kwenzeka washona kuqala mina vele into zakhe ngimphathele zona kahle.